and Barangay San Fernando. Also participating soon is the Evelio Gonzalez National High School. Ladies and gentlemen, let's all welcome performer number 2. It's going to go Silvio Bosansi. Sa atong pinalangga ng Mayor Neil Gonzalez, sa iya kinayon Inday Rowena Lopez Gonzalez, sa atong Vice Mayor Nicolay Nick Malandoy, sa atong city officials, barangay officials, mga kasingawa, mga kanto, sa kalisay, Story